Planovi gazdovanja šumama, tehnike doznake, metode seče, izrade i infrastruktura upravljanja logistikom, osiguranje kvaliteta, ali i obaranje stabala, razmeravanje, krojenje, bezbednost, izvlačenje do privremenog stovarišta u teoriji i praksi, a sve sa poređenjem između Srbije i Finske. Govorimo o prvom treningu ove vrste koji je održan na Tariju organizaciji Nacionalne asocijacije za biomasu Serbio, GIZ, DKTI programa u Srbiji i Nacionalnog parka Tara. Bila je to prilika da se ključni aktori u lancu snabdevanja biomasom upoznaju sa svim detaljima funkcionisanja lanca od početka do kraja procesa. Kako je u Srbiji sve ovo na neki način novina za šumarske stručnjake, predstavnike lokalnih samouprava, toplana i privatnih kompanija, ovakve edukacije od velikog su značaja. Upoznaju se pre svega sa zakonodavnim okvirima, ali i mogućnostima koje su već dostupne kada je u pitanju obezbeđivanje finansijskih sredstava. Pored toga, ovo je i prilika da se ukaže na nedostatke i probleme sa kojima se kao učesnici u lancu snabdevanja biomasom susreću. Šta je neophodno primeniti? Neophodno je više raditi na svemu ovome. Mislim da generalno potrošnja drvnih biogoriva u Srbiji raste, potrošnja peleta raste, drvna sečka polako kreće. Potrebno je malo vremena da se svi uhodaju. Potrebno je razviti potrošače i nakon razvoja potrošača, da li su to toplane ili elektrane, nije toliko bitno, lanci snabdevanja će se polako razviti, ali u svemu ovome treba imati u vidu da se šumama mora gazdovati na održiv način, u skladu sa planovima, u skladu sa principima struke, tako da u celom ovom procesu, u stvari oni koji se profesionalno bave gazdovanjem šumama moraju biti uključeni od samog početka. Da je značaj upotrebe biomase u Srbiji prepoznat u većoj meri pokazuje podatak da je oko 50 opština u Srbiji potpisalo namere i iskazalo interesovanje da pređu na biomasu kao energenta. U godinama koje dolaze očekuje se ekspanzija u ovoj oblasti. Zbog svega navedenog, pored šuma u državnom vlasništvu, veoma značajnu ulogu u lancu snabdevanja biomasom imaće privatni šumovlasnici, u čijem je posedu više od 50% površina pod šumama na teritoriji Srbije. Definitivno su privatne šume izuzetno značajne, vlasnici privatnih šuma su izuzetno značajni, ono što je neophodno jeste na neki način organizovati ih, objediniti njihovu ponudu, ponuditi im mogućnost da sami biraju ko će da im pruža stručne usluge vezane za gazdovanje šumama. Dosadašnji model gde to javno preduzeća rade negde je efikasan, negde nije efikasan i u tom smeru mislim da bi trebalo polako razmišljati o promjeni politike. Da li će te stručne poslove sprovoditi u budućnosti udruženja ili neka druga organizacija, ali treba makar u nekim pilot pokušajima tragati za nekim alternativnim modelima. Kako se šumama gazduje u Finskoj i na koji način lanac snabdevanja biomasom funkcioniše u ovoj zemlji, saznali smo od gostiju iz Instituta za prirodne resurse Finske, gde je u toku prošle godine iskorišćeno 8,5 miliona kubika drvne sečke za energetske proizvode. To je količina koja se iz godine u godinu povećava, što neosporno garantuje uspeh i predstavlja unosan biznis. Biomass logistics are part of the traditional Logistika biomase je deo tradicionalnog šumarstva u Finskoj, dakle integrisana je u okviru šumarstva. Ovo je verovatno najbolji način da povećate prihode i treba da uključite logistiku biomase u šumarska preduzeća. Osnovni pravni okvir za gazdovanje šumama potiču iz našeg zakona o šumama, a zakon mora da se poštuje, pogotovo kada je u pitanju priroda. I naravno da postoji zakonska regulativa za korišćenje biomase u energetske svrhe i moramo da radimo u skladu sa njom. Mi imamo dugogodišnje iskustvo i sigurno možemo da vam damo korisne savete, kako na primjer da izbegnete neke greške koje smo mi učinili u prošlosti. Takođe, želeli bismo da se promovišemo u oblasti tehnologije biomase, koja je izuzetno napredna u našem logističkom centru. Najbolji savet vama je da logistika u početku bude jednostavna. Na primjer, u početku ne morate nužno koristiti najnoviju i najmoderniju opremu. Počnite sa jednostavnim mašinama i alatima. Povećajte proizvodnju pomoću njih i upotpunite je, recimo, šumskim mašinama i traktorom. Na kraju želim da kažem da sam ovde upoznao divne ljude koji rade u sektoru biomase i zaista se radujem budućim zajedničkim projektima. Trening koji je održan na Tari specifičan je po tome što su nakon teorijskog dela učesnici izašli na teren u šumu kojom gazduje Nacionalni park Tara kako bi prisustvovali praktičnoj vežbi koja obuhvata obaranje stabla, razmeravanje i krojenje i izvlačenje do privremenog stovarišta, a sve to uz visok nivo bezbednosti i opet uz poređenje Srbija-Finska. Način na koji su u okviru ovog treninga povezani teorija
teorija i praksa jeste nešto što u okviru podrške upotrebi bioenergije podržava Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ kroz DKTI program u Srbiji. Međutim, jako je bitno, kako ističe Milan Zelović ispred GIZ DKTI programa, da ta upotreba biomase bude i održiva. Znači, tako da to traje u jednom dužem vremenskom periodu, da se šume sačuvaju, da se ta biomasa koristi kao gorivo za centralno grejanje ili za grejanje javnih zgrada i individualnih objekata u gradovima, samim tim da se dobije i čistiji vazduh. Ovde, na primjer, imamo Užice koje je u jednoj kotlini, gde je dosta loš vazduh, iako se nalazi u Zlatiborskom okrugu koji obiluje šumama. To je jedan resurs koji svaki region, onaj resurs koji ima, treba i da koristi, ali na jedan održiv način. Imamo i pozitivne primere, na primjer Priboj, koji je ovog meseca, čini mi se, otvorio jedan projekat bioenergije, odnosno grejanje više javnih objekata na drvni pelet. To je jedan dobar primer koji treba slediti. Sarađujemo sa i drugim opštinama kao što je Bajina Bašta, sa regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor, nacionalnim parkom. Možemo reći da se po našoj oceni stvari kreću u pravom smeru, a pokazatelj toga je i današnji događaj. Zadovoljstvo zbog učešća u organizaciji treninga iskazao i Aleksandar Đurić, rukovodilac službe planiranja i gazdovanja šumama u Nacionalnom parku Tara. Danas smo ovde prisustvovali radionici BioRes projekta u, da kažem, našoj koprodukciji, gde smo na terenu videli i koncept gazdovanja nacionalnog parka koji mi sa ponosom to uvek ističemo, primenjujemo od 1960. godine, podrazumeva izuzetno velike napore i velike finansijske troškove za prikupljanje informacija, podataka o šumi, ali bez obzira na to mi ga i dalje sa ponosom primenjujemo. Naravno, za produkciju biomase postoji, da kažem, ograničen prostor, obzirom da smo mi zaštićeno prirodno dobro od nacionalnog značaja, da smo i prema programima Natura 2000 u obavezi da ostavimo izvesnu količinu mrtvog drveta, onog što je interesantno za toplane, za te, da kažem, elektrane na biomasu. Mislim da postoji prostor za saradnju, ali u nekim ograničenim vidovima i količinama. Učesnici treninga obišli su i pogone kompanije Gorštak u Braniškom polju, koja se između ostalog bavi proizvodnjom peleta, koja bi po svemu sudeći trebalo da postane prvi logistički centar za biomasu u regionu. Sve viđeno i naučeno tokom ovog treninga bez sumnje značajno će uticati na podizanje kapaciteta svih aktera u lancu snabdevanja biomasom kao obnovljivim izvorom energije, koji je konstantno dostupan u sistemima održivog upravljanja.